Še ena super nedelja v Ljudskem vrtu. Tokrat štajerski derbi in zmaga naših pubecov z dvema izjemnima goloma po dveh izjemnih akcijah z 2-0 nad Celjem. Edini madež pravzaprav je poškodba Gregorja Sikoška. Ima poškodbo kolena, več pa bo znanega v prihodnjih dneh. V vsakem primeru Gregorju želimo čim prejšnje okrevanje. Tu pa so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Super tekma za nas, prvi polčas smo že rešili praktično vse. Imeli smo malo težav z njihovimi dolgimi žogami, drugo smo pa se uspeli obraniti in super tekma. Odlična utakmica, moram čestitati našim dečkima i stožeru koji je pripremio utakmicu. Imali smo sreću što smo iskoristili praktički svoju prvu šansu pa drugu šansu i tu smo dobili jednu sigurnost, jedan vjetar u leđa da možemo kombinirati, da možemo točno ispunjavati ono što smo i radili i kako smo se spremali za ovu utakmicu. Mislim da smo imali kontrolu utakmice svih 90 minuta, da protivniku nismo dozvolili praktički ni jednu šansu, imali su jednu šansu iz kornera koji je Juk fenomenalno obranio.